ئیسا زلامێکی ستڤانێکی باش دکێ. گاوا ئیسا کەتە کەفەرنەهومێ ستڤانێک هاتە جەمووی لەبەر گەریە و گوت: یا خودان و غوڵامی منی کورد لە مالێ ڕادکەوێ زەحف ئێشێ دکشێنێ. ئیسا ژویرە گوت: ئەزێ وەرم وی باش بکەم. ستڤان بەرسڤدا و گوت: یا خودان ئەز نەهێژامە گوت و بێ مالا من، لێبەلێ تەنێ گوتنەکێ بێژە و دێ غوڵامی من باش ببێ. ji ber ku ez jî zilamekî bin emrim û dibin destê min de jî leşker hene û ez ji yekî re dibêjim here diçe, ji yêdîn re dibêjim were dê û ji xulamê xwe re dibêjim wî tiştî bike ew dige. û gava îsa vaya bihîst şaş ma û jiyên li paşî xwe re godhatin re got: bi rastî ez ji we re dibêjim, min di İsraîlê de jî baweriyek wisa mezin nedîtiye û ez ji we re dibêjim got gelekan dê ji rojhilat û rojavayî bên û di serweriya ezmanan de tev İbrahîm û İshaq û Aqûb dê li sifrê rûnin. Lêbelê dê zarokên serweriyê bêne avêtin, tariya derve li vir de bibe girî û qirçîniya diranan. wisa jî ستڤان re got: here bila li gor baweriya te ji te re bibe. Wê demê xizmetkarê wî baş bû. Matta 8 ji pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xuşk û bilayên hêja. îsa zilamekî ستڤانekî baş dikê.